Belajar membaca Al-Quran khusus untuk pemula. Ngaji Qira' 1 halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi kita ulang huruf ya. Dha, ya, ra. Dha, ya, ra. Dha, ha, ya. Dha, ha, ya. Za, ya, na. Za, ya, na. Sa, ya, gha. Sa, ya, gha. Wa, ka, la. Wa, ka, la. Ha, ya, kha. Ha, ya, kha. Ta, ha, dha. Ta, ha, dha. Sha, ya, a. Sha, ya, a. Wa, qa, fa. Wa, qa, fa. Ha, ya, ma. Ha, ya, ma. Ja, dha, tha. Ja, dha, tha. Ya, da, ya. Ya, da, ya. A, ba, ta. Sa, ja. Ha, kha. Da, dha. Ra, za. Sa, sha. Sa, da. Ta, dha. A, gha. Fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya.